Right, ni bwana ntupokwithira kiona akanya kangioro boru ari kwatana nao nikindeto chaweru themwe na nitio kinene kwithira nindi ukiona akanya ka kenda mumbo kumenyethia ndeto para chithirite chikarika urinde ni mantu yegi siasa yonekete agitana mbere kukarika ntere mwanya amiru na kinyande ni andikuro yonde nonone ni kiri mantu yegi bara bangine ni ambunge ne koti ni aritire ugebo ntubura ni speaker ambungere ne tukweru ari adirite akiwa abo utibaba kethira nindi bakithia taira na yana yange maingi kethira nge kwa ya yoro beru ari kendeto chetu ende mbere ini atwikirite rito kendeto chewero taimwe na kurikania mutuma wa Ntoithinkia na kunderivere kura cha Nyambene kethira ti kura ira waitete Nyambene kethira ti kura ira waitete Gembe ogo tengi ore ngavana na ikundigo chumiria kumeneria kawera ni kwagira ndoni DG Mutuma Reverend Mutuma na morerete nguo amuthimira suti na amwathilira mucie mieri itano imbesa cia sangwa ni ekuruga ura suti yeye ya ukinyela no ntugo mbere kana kaka yeye katerumawa Ekurutho kone atradena kura ngucho chukeria kawira na kuga bakaudha mbeche ira kurandura munini okie. The Kenya Kwanza coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party in the house. Speaker Watangula kulikithia rutero KK Lulu ina baraba ingi mbungeni nene. Amiro bamokuwa batikwenda Raila chinda gitikia UC bakiuga Kenya ititite ora kwa girete. Oroberu elmona neto madhivya ni Purity Richard nangetwa Phineas. Imana ndeto chaweru the mwikambiria icho chongwa. Ikundika thomba ibichumirite kumeneria kawira mwangaza nonto bomiario irarutire arentere chegembe kumeneria na kwagira munini okimutuma Ntoithinkia ndoni bakeria na andiki bandeto baugite kawira akithura mutuma mbere atweka munini okiatarenkia nibarite mutuma tegachukiria kawira ende arigire murungu nonto ainaomba ni bwonde mandigeto andeto mutugi kare noto ambiria chunai. Nyuma ya migambo ya kawira mwangaza ya gochikura DG Mutuma Ntoithinkia akiuga atamutetheire kinya nombi gochwa kura na nowe wa mojere nethira kinya kimugura nguo cha gwikira migambo iji no itite na mbere kugwatia murutira na baba ne akiama bani udon baraba chumiritie kuwa kawira mwangaza ni murongo nikiria baugite Mutuma Ntoithinkia niwe watetherie kawira mwangaza bunene kiri guketha kura chegembe na Nyambene na nikyo gitumi gikundi kibakuga kariba miriga iu ni bethere bagiata mithikari nturi kura na bethere bakiringira kawira mwangaza na Mutuma Ntoithinkia na nandi nikyo betherete bakiromba Mutuma Ntoithinkia akethira gichokeria kawira mwangaza bakimwira murungu wakamurira ntariki 14 cha mweri Jwethatu ote Mutuma wa Ntoithinkia wategete kira wategete ni kura cha Nyambene wategete na nkurikanie Mutuma wa Ntoithinkia na kunderivere kura cha Nyambene kethira ti kura ira waitete Nyambene kethira ti kura ira waitete Gembe ogo tengi ore ngavana na arua kitheka kona ngwe prison ni muno itura ginya kwira ndiki nyaus ngaro kinya we mukuro mwa inya kurara so de kwingomo yale ngaos ko tukumya manto mingi muno tukenda kwinja history utemu mtote na history kwitho umite mwambirio munini kungina kuba mwebambe umbithe kuma mirigene asothimenti bonania kumeneria kawira mwangaza bonene ni migambo iwaritire bakiuga no kakwagira Mutuma Ntoithinkia ndoni na bakiuga bone bakugwatana na kanisa ya Kimethodisti na njuri njege kutha kigena na guchokia kiria kionde kawira mwangaza na Mutuma Nyaba tuja yuti tukwenda batu involve tubaikia ngugi
ya kumba gucokeria mama mbechi akuga na atethirie mutuma na ciomba guthithia atia kugura nguo kinya ethira bana reba twatite ngugi iu tukuona mjengo iu tukurimia majanine iu tukwendia nguo iu tukwendia kira tukwendia itio tukabaretera tubaikia ngugi kenda marando jau ja gwitwa our governor designate gitwa ria ritiga gwa kwantaka turia youth turiuga we are ready na ikiatho batatua atukwenda kiutwira riu mutumari na uruga mwitire ncera ri o mwithire kirite nguo cia mabusu kenda ugu nguo kamugurira ciongo wethira ri kibusu ka wethira mutongeria nau awira kinya wa arathuri ona ndi agiragwo nini cia gwikira arera bwate na nguo mbeca cietu taxpayer bali tu taxpayers ba Meru County na mbeca cietu cia tumiritia cio gwithongo miugo kwa githongo mikurunga mabondi amune guru kurumana na nyina gucauti nenya sana na watire men ba Meru ndoni nyethate kwenda kuheshimu mutuma na muheshima tanto murume ta mumeru ntomurume awethereria mutuma ekithunu na kethera wa mwethereria kithunu ichi aya ibo murume wetete okiumaragia awore rwaitu turakwithia nya gwa kithunu kira ureto wa mamichi ukurerwa ntoti migambo ije nithirite kigwatirwa ni mbeu mbithi kuma makutano gicigo mbunge kia North na bakiuga ni nkome kiri mutuma ntwithingia ni kwithira kirumo ni kawira ni aria bethirite bakia kawira ntuku ithatu cijite bakimuria na eja ni banjeti yonthe mutuma anatumira migambo iria ithirite kigwatwa mbaru okaire ni muteteru wa kioto kia mwingi thuranira saresio nandika wira ura ombiri kuruma mutuma that was very bad ira tukumwera thaiji na ndiete ombe withdraw statement yawe na ombe ku apologize na we will start na mutuma as ladies tuku apologize na akaigwa boy twenawe atukwira kawira mwangaza twe youth ba Meru County twe mwa 3 days eje na budget ya ron nuria arire mutuma mbea cha suti iria munengera atuma suti iria acangithirie cia kurira family ya mutuma pato youth ba Meru County tuka provide a pay bill atukwamba guchanga mbeca cionthe atumucokerie ari obisina tumuikirie awetherwo ari Ameru babati kumira riu twagucangira tukacokiera andu riu nontekara ni ukuruma muno rikara ijera andu amwere era Ameru imbeca ingana na ncokeria Ameru nkatho muno ni untu naru ndio post manto jau tugwikire ciringi 10 nontu turi Ameru milioni 1 twagwikire 10 thimu neku i milioni 10 na ncokeria antu baku nkatho muno ni untu baku gati milioni 10 ukwenda urenda milioni 20 so sectors stakeholders bau bonthe bakwenda kawira changirwa acokerwa mbeca iria kugitia neke mutuma twethinkia inkoromba very soon tuthithie muchemanio tugwatanire tuthithie arambe mwenene muno tuchwena aria kawira akethirwa ari aroethirwa ari obici newe aroethirwa ari kirio korea kana kanisa newe tumuikirie mbeca iu in public ke report rateto shawero ria kwa rieto ni mutuge kare nagena kuna tinja ya mwari wa miaka 14 kuma KK itihamia mwathi Gembe North na kurira Kyoto nyuma ya mwana wa grade 8 kwinyangwa kiwendo imuthaka kumenyekana kuringana na antu bamuchini ati muthako wejere ko ntuko ithatu na ntuko ya ithatu iro mami muchiari wa mwari wa mwatire indi amuchindenya na kumatuka owete kinya nyuma ya kuringa ripoti ntuko kathomba ithirikire borithi muthako atawatwa indi ichiaro ya kwethira nindi aibatumaira withone Nicholas Chabari niwe na ripoti hii yere are asin daireti ntambere kontambere kuiba yaro kiriro ndaiberwe tesa te adirankwa siena roe si tambori siena roe ndere ine tondo mwere ndira yokiria twe mpeni sibitare ndaendie mwana na sibitare ndeta ndawa na sugulikire ndaitare ura kwairite na kuringana na mwari ujo wa miaka 14 kuma antora ya kekiyetiame ariuga ati muntu murume ujo nturika kinya nyuma ya kumuruthira onyamobo ntugo ya mbere ari antuko isele eya ako yantuko isele tonda muibwa mbere anthingiri ndamuibwa amanda ndo tamam ko mnyumbeke ndo mwetea mto atureiria hantu kwa wende thira wa ithatu ende kwa iro tweyire kuma nyumba iro mama to mumenyere
ata mainja Jacob Ndotetera kwandikithia ndegona mwana ura awita bongi ndawire ndi kabira muntu ura mwankete ate mwankeye mwana antukwira muntu ura isele ko yantuku yithatu ni ontuku twangangane no mwatoramenya no turamenya no atawa Jacob meme no inture the most aitanire cia trawagiara bari kujira na kuga ati nontu imuntu ari na mbeca nturanie no kinya nyuma ya kumenya akomenywa iria anjirie kungongania iciaro indi untu bura batakwenda twina ruari ntuku 11 onete thineu waranti kinya uthai itiraonaga nontu muciari weru ithiringi ngiri athanu waranti na inya thai waranti itiraonaga nontu utire ngiri na muciari uyu kwetire kwina mantu yange na kwatuika buruburu ga kunyimwa atomba kuo ntu bwetekirua na aria na muono ke wende no geta akirira ni muntu wina mbeca windete ndaringa report na windoyete sarierere mwana na nionda gwite ni ansugulikira lakini thai muntu wetira ara masoka areta ntu betwe arayukisiaro are na mibimo Rwanda na ndari mdene araiterenge araya araurie binge Jumaine araya na isiaro mbwani 10 uma thai ntaweta cukuru andenda muntu wa watu ntonte kona Kyoto manto yanjeri na isiara manto ya kilokire na note na mtu akawato nonte ya hoi abate ikovitanko na akawato saria yongo neyo kiatua endiatre mwana wako nonto thai batu tuengwa kinyana ureta Rwanda ana ubate kuritika yani mwana wengo na sioria na tewa kala the next obwa bwongo ibubo moyorete yani ende dirigane ntethi antawo ibon kona bawisiwirani atongeria bantura bari okinya kurubanjiri na babakigo batietegeria ntu bobo thina mbere Jumaine ndinembe mutwate kabanga kenda mnyama ndo msio jodi konsani indokera bakone mwe ndina si mbeto mwata ndo na berengi ndo kumwake ndo na tekinyole kwa kwanja mbati mbaya ala wule da bamba na shala awenda ko bamba mbengi yele wintu tangu kadu kuwera bunta tangu kadu na ndomba kwambira mwana rebi ndi mwambira mose na kula tateve batu itothuri muno na itothuri na itoto inyelekete twana itwato oinde muguru no kwana oinde muguru na ntomba kwamba mamba mugambara mucia antu betu bakinyelaswa tutere ko thokia muntu umwe athokia na betu bonde njau meme akathekwa kuma kekiyetia me mwathi Gembe North Petan Class Chabari Mwerekeria wa ikundi kia Africom James Gitari augite kombe kando ya ntano chiare karingi kabone negamba ng'ombe nyuma ya Amerika kwebiri otethio burabarira yanaga kiri kundi mwanya amona bo mubangani ya gikundi kia Plan International Irene Mutinda augite ibotanrite na thirikari ya Tharaka-Nithi gwika mawatho ya kurwa na ntano chiana bari Samuel Geshima nuyo na ronuru Gikundi kia Africom International gikiringa wanjeki Plan International baigito bakithithia mbere mubango wa gutetheria kurwa na ntano ci arende ni ya sub-county ya Igamba Ng'ombe kura akari batigangiritwe bakiruthaga ntano ino amonogu itagaria rais wa nthiguru ya USA Donald Trump ria kwinga utethio bwa USAID riomba kugitaria bunene ndwa ino ara ikundi bibibiere bire uwatini bwa kwagambia che kuthithia mbere wira chiago project ino irithira in June 2025 koguo ni tukulomba wana thirikari ya America ni turonire ni rabingire maunto ma USAID koguo over more than 2 billion irarutirwe Kenya koguo ni tukulomba akethirwa mbeca inu no icoke akethirwa musando inu no ucoke ni sawa indi buria untu yo gutwira turi Tharaka-Nithi na turi Kenya ni twambiririe riu kwithirwa tukiruthaga programs iria sustainable iria community led na iria locally led no untu riu maunto ma dona ni mukuona kama kuthie makithiraga tunaomba tuweze kuendelea kushirikiana ndio tuweze kufunza
community yetu madhara ya kupasha tohara wasichana wetu. Ile kazi ambayo CSOs na CBOs wanafanya hii area yetu ya Tharaka Nithi si kazi ya mchezo. Ana marema kwigwa mena wito wa guserve tonkinyo serve anto kwigwa ole bantu obisini no wambereria gaunto gaku kanini kali registered okaugo monde turi gikundi gietu ni tukwenda kwamberia kurwa nteto ntano ciari kiathoni ya kurwa na ntano ino kira kiruthiritwe kampeni ya Chibu Ntere cha Kajuki thirikari amuna akari ibauritwe baruthe mitaratara ya kwirugamia bongwa kirindwa ino ya ntano cia ari aramuno muno thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kurwa yambirie kurutithia wira watho bwa kurwa na ntano ino braya tetherio kuburutha igikundi ya Plan International. Tharaka Nithi County ni one of the hotspots of female genital mutilation in Kenya. Na kama shirika la Plan International tuliwasaidia kutengeneza an anti-FGM policy 2021 ambayo ilipitishwa na tunashukuru sana the county government. Lakini tungependa kuomba tushirikiane na wao even as we exit Tharaka Nithi County tuweze kuimplement your policy, tuweze kuresource hiyo policy kwa sababu ni policy mzuri ambayo itasaidia wasichana wetu kuzuiwa kufanyiwa female genital mutilation. Neoma nitwe na policy etwa watirwe ni one of our partners Plan kwigwa tukimeruthaga ya anti-FGM tuli very privileged kwigwa tuli county ile nacio na ne nkwashua mbende muntu wa Mount Magenda uyu ni untu tuthete gutia manani muno kenda tupata ku implement policy enu kenda tupata kwigwa tukipusha ka budget ito nkipata kwigwa umunthe tukiangaga nacio kenda tupata kwigwa tukiruaga Mount Mauma ntano ciari akari bakeja gwa mukana wa kurekana na ntano ino ira ikiutha tina watho gutena njira ebati kwigwa ile the right way ya kurutha FGM wewe kirutha nenda gitare wewe kebira gakonge wewe kirutha nega soso wewe kirutha akana gaciarwa waleo Mount Mauma FGM tumekataa na tumesema as much as we are really fighting it tutaanza na kuprotect mtoto na kushika mzazi kwanza. Ona kirikaniro pasta babaria kwe bantu gwiri twe mwaria tanwe Biblia ni utiebo tufanye maneno ingine isipokuwa FGM ndio tuweze kupea watoto wetu empowerment kwanza watoto wasichana tuseme no to FGM tufanye kitu ingine kama kuwafunza hivi ndio tuweze kuwampawa sawa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nyuma ya koti kugite gamba ati ngwatano ya Azimio ni eyuketie kanya karia kanene mbunge nene na Speaker Moses Wetangula kugairwa yakithira kena mwerekeria nende na likithiti ngwatano ya Kenya Kwanza ni na bunge baraba ingi bare ya na 65 ni Azimio ene ya na 50 na banabone kona ni Kenya Kwanza igiata na mbere kwithira eruterero baraba ingi mbungene abunge bazimi bona netia mona bukure yakwanirwa ko kumania no gambibo Anthony Kadenya na Chunkuruki. Speaker wa bunge nene Moses Masika Wetangula muthinyo mrina teja nilitogambibwa majaji bathatu ba koti nene ugambibole bwerethire ati bandi ndega na thirikari ya Azimio niyo ina bunge baingi bunge ni nene na bandi ya thirikari ya Kenya Kwanza ni ina bunge banini bunge ni no kulingana na Speaker Moses Wetangula ngwatanere ya Azimio ina bunge gana lemwe la 54 na yo ngwatanere ya Kenya Kwanza ina bunge gana lemwe la 65. The Kenya Kwanza coalition is the majority party in the House. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party is the minority party in the House. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party consists of 154 members. The Kenya Kwanza Alliance consists of 165 members. Wetangula kirithigete bunge 14 batikiri ngwataniro no yuko ni kwithirwa ni bebile kiri ngwataniro ya Azimio nyuma ya kithirano gituku. Permit me at this stage, honorable members, to address the fate of 14 members who, as per the letter from the Registrar of Political Parties, belong to parties other than parliamentary parties that are not affiliated with the two identified coalitions in the House. Abunge bangwatanira Azimio aidha ni balagile utakanire tagalelele la Speaker Moses Wetangula na kwebe jikaroni jaumde amuna kwebe abunge bao kirikanju nene yorutingo gebo abunge. We disagree completely with the ruling of the Speaker today. Azimio is the majority party. That was achieved through sovereign will of the people in the elections of 8th of August
9th of August 2022. It shall remain so. We are still in 2022. We are not in 2025 as. We are stuck there where the numbers were. So I want to urge the Speaker, if he wants a smooth parliament, a parliament that respects the standing orders, a parliament that will deliver for the Kenyan people, let him run parliament through the constitution and the standing orders. Yes. He can't be, one day he says this, the next day he's saying this. He told us in his previous ruling that those 14 members are in Kenya Kwanza. Today he's saying they are not in any party. Correct. And we have withdrawn our members from the House Business Committee. Yes. Yes. I am sure they have just said, as many of that opinion, we will de-whip them if they put them there. Yes. They will have their own House Business Committee, their own. Earlier on, in his decision that the court has quashed, he said the 14 members, yeah, he declared them members of Kenya Kwanza. Now they are frozen in space. They don't belong anywhere. And why have they been frozen in space? To deny Azimio their rightful numbers. Yes. Kwa hivyo namuunga majority leader wetu Junet kusema sisi ndio wengi na hiyo ruling itakuwa rahisi sana kuipinga kotini. Kuma nenetaga lila Speaker Moses Wetangula abunge ba Azimio ni badhiti kuleta muswada bungeni wa kuibia Moses Wetangula obisini. It is going to be messy, it is going to be noisy, and it's going to have casualties. I promise you. It is going to have casualties, I can promise you. Yeah, and we can see it is getting smelly already. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Right, na nikumira tukutha tukiona kanya kakunoka ndi nchokerete kuweta kura nchokerete na ndetu ingi. Wendo boja kabotina kethimina kinyabure na flavors mwanya mwanya yumegeke ke Valentines Raino mabati nibago kwa kanya ka ukenero tumeri bobo ega bo ambese siyaku igwatere premium genjidate matte finishing roof sheet na maguri jara to indicate buruja shiringi 550 o mita kanya ka ofa eji nigatare nkurukino igwatere Espana tile, Jaminia tile, Roman tile, Brit tile na Jamii tile na Arua intobieto nibiri kubya gotora biri nkanya na mutegerejo gukenya medho na ibigwetanire na kiroto gyaku gya gwaka nyomba indongi kana murandi jonge jwaku dithangia mpwe ugakurukirwa turingire thimu gukurukira 0729628199 kana 0740229609 tuliongera na Arua factory yetu Kithoka. Haro ai boje tana bote karakara ande mbi baba kare mo kai mbi ko barukira nante kuivangete Tenkira mo tujaka bakara u chap chap aya kwani yako naye mama tipo akiora ya bioria ai wote jojo agita nyanduki wega boraha premium kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri Boy na haraka otemba koja kwa buma otike boromete jojo kaya yana ruirwate ako tsadia kuarete mo tujoka bagarawa kanyi ya ngarama yorugi okoreru imenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na raha premium kavagara raha premium maize meal kwa raha ya familia. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3.
Right, na tuchokerani atinendi kiukaria na ariba tongeretu ni Chibu Roslyn Kinya niba pudite muchemanio na kari kwa riamanto kadhomba ya reo wamba ncho bichibango mnamnontura chialua nchigin na runkuro akari niba ugete no mwankane ndi nyumba 10 ili kidwebo kada kenda gutigira modoke ya kwedira ya Kinya mudiaga ki mutegi na ronodo Roa nchigia mwana runguru ntorera chedere tukinyerwa mono no tumeri bwa nchobi na wamba bonini. Bwana beto bari karabari very indro. Bate kwenda ngugi inye indito inyo bakibaruga bate kulita. Utuba kwenda kuthithia bagutujureria amba nturene. Nguku tutigwika nguku kinya ng'ombe kaigwito utuku. Tutena thiri na ndiro tukurombaga tukauga atiri Indonesia ni tukwende thiru antu ethiru enturene cietu akuru betu nabo nchobi themwe ibo gitere themwe tumurume u akamenya mwana nari jakana na nyunya ana baitura njirene bengiru ibisi kinya akuru baba mukuru athunkuma omba kuona umwita na kibundi yakange yite akiatike itati kumama akanywa nchobi ewe utuko Okere imiari yake akathunko make menya mantu ya keukia wate meani bare yate mebanyaga ende ba ekoro bethe nene ontu burabo tumitegete ngogyo kariantere ino gitongoretu Chibuanari Roslyn Kinya barutha muchemanio na kariba gontu kukugochwa ntaire ya kuthiria mathina mama tukategera security ya ngai ya mtu kiumbe no tutire mwamba ethirwa akiuma mutindwa eja kuia runkuro no mwanka ayamba bare gatigati getu na itu twingwa tukabamenya tubauge na ku revive gintu gitawa nyumba 10 kenda tumba kwithirwa nonto nyumba 10 niyo gintu wathani buri onini buru riria wathani buu bakathwa be vigilante enough kana bombe gwita ngugi uria batere guti muntu ugatinda amami muthenya na ati ari watchman arega kumenywo antu bara betu gotone kinya bongo ibande biao ndikwira area managers bakwa bakikishe muntu uyu wiyete gwita ngugi kagotone muntu uyu wiyete kwandikwa njeku wa kurithia ng'ombe wa utwira mwari ngugi bonthe antu bara bakwijageni baina ibande antu bara bakomborete nyumba antu ibakite nyumba cio komborithania muntu uyu akija nyumba eku ithirwo kumenya nuona na tukali baivu nyumba 10 nonto nyumba 10 batwirire pamwe batwire bangi bathamire tukali baivu kena ntore we menya gwita bwega kenda mugeni eja tukamenya tugote eni handura tukaratira ngugi na uthotira ngugi batwe tathika tugakonia rogo itangugi na nyume ya muchemano wa mathaka thumba kariba bibugite bo bakawatanira na atongoria baba bagiokaria mwanka batigire thiri kuonekana bati tukagwatanira na atongeria betu machibo machaguchibo na area managers na kinya bo baturema bati tugeta direct ke machibo nore okienda ongo tutamusema tukawatana na thirikari tutethio mantu yaja twinjae yethera na ngwataniro security yambirie na batwe nonto yambirie na batwe kende kinyira nyumba 10 imwe ke nyumba 10 itagisa bweria imwe ke chabweria itikinyage Chibo na Chibo ajukia uteno atembo ya Kinya kuma kirwa na rige shigwa mbunge kia Bore nkiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi akari bakaunti ya Meru ibachumiritie gwita webo bwegithirano bya tariki 15 kiumia ki berbigathekane nde kuthura mukarigiti wa AUC ara Kinya Raila Odinga ni omo baraba guchwa itiki akari baba wite bate kwenda Raila burua chinda gituminiki bariuga Raila abati kurumira na inyapure ni bugwita na mbere ndiguru ne ya Kenya amwana bangi kumwendera wega nindi bariuga Kenya ititite buraya girite mudhori murioki na udurani timoni ya akari baba Meru extend our sincere congratulations and gratitude. It is an honor to listen to the I wish there is an opportunity to congratulate. The prospects for President for Honorable Raila to capture the seat are very, very high. He has campaigned very extensively on the African continent. President Ruto has given him all the support. He has gotten all the support and encouragement from the President of Kenya,
I have played my role as Minister for Foreign Affairs as well. Our ambassadors have played their role, including the ambassador here, and we believe we have canvassed effectively to give victory to Raila Odinga. President Ruto is expected here to lead the Kenyan delegation. He arrives on Thursday. They'll have their sessions on Friday as head of state level, the summit level. And then on the 15th, we enter the final stage where the election of the chairman of the African Union Commission shall be elected. This is an extremely critical moment for Africa. Muthuro munene ukuru thokone ya matunda ya Trandena maua nibagurite nguo gucukiria Kaira Mwangaza nyuma yekia kirita meario ndiongene kia gembe na kugate na gurite mutuma nguo nkuru kibonanitie wiru bwa kwenda kumenya imbeche na Kawira kuranda mutuma kenda bedira baichiutha bamucukirie cio mearie ontubone ndibona kenitie kuthuria bukatha ekuruba yabarato kumenya duane Marion Karugi. Ni kuruba thoko ya Trandena Fruit Market kuma maua barabaturite na muthuro na nguo njarene bachangite mbecha cia kura nguo iji iraba kwanika bakwenda sokeria Gavana Kawira Mwangaza ya yamwe ya Maria Intobira akuwa na atetherie munini wawe na mutuma twethingia Jumatatu nthiru kiriliunga ya Kawira Nteresia Yembe na aritire meario kumeneria mutuma na kuwa bora amutetherio mwikira nguo na utira na kuria maisha mearira aromba kura Tureiberwa Kawira era Reverend Mutuma na morerete nguo amuthimira suti na amwatilira mucie mieri 5 bantu yo yaturumite mbeca cia sangwa ne kuruba ura suti yeye na baibwa guru kaba ucokerie suti yeye na suti yao kinyita anytime any time yao kinyita na ndo mbere kana kaka yeye kateruma wa amero au umete na tutukurombe sima tukurira suti yeye tukurombe sima rira reta we sima ukoromba mutuma ringi ndere no mwira tukweru aratire mutuma tare kiunu abulweleria arona isaisi kwa dipute gabana te suti ebuya dipute gabana iuru arira mutuma bareria we na arona na kubwira dipute gabana wao ke amunini owe ndere ndo mwira tukweru areno tona murira suti na ndra baroma tv ne bakwane na suti ndere ndo mwira nani tukweru arete suti tokaria wa mama to murira suti suti ya mokinyela na ibona kwanza neko kwera suti nya mukoroke no ayokie suti esa siemure kadra na reta mutuma suti na boxa yeye biobe nekato kwasi andoni tore koro kotamborokia nguosia sia koronde mbere yato na to igwete ke kwano imende sionde siji kinya soti na sio to morera no to igwete ke rera kwa na morera suti atare ya soti kagegea kakoruma mutuma to mutuma to merio moruma oni kangoria Kawira ora gori agosala mutuma mwere na zalla mwagoro yonto woni ondukeke mutuma imwana no miaka 18 katwa mutuma maka kari aureri ngweneze kemenya woni ara urerwa ngwe na arande kwa prison in DC Kawira foolish mwere mutuma na mwere no foolish mutuma ni boy child na batu kwa respected Kawira Mwangaza ndiro kuwa no tetherie mutuma you clothed him no moritere sera turenda utwera mutuma kethera katheki urete cash birero murere sera mbesi rorere otuonie risiti twa ucokeria na ndira ure no rerera mutuma na mwekoroke
mieri 3 gutwira mutuma kare na kiangas ka staff impara na family yake no tobatu tukoreta mawa tukoreta mutuma ona mutuma ekiono ona mutuma enando mutondo twetoka yokia kwa muthambia kwa mwekira nguo miario ye kuruba nizikine kundi kendu kembe tenekyo muyofo baraba meneretie kawira no ntubwa kwa iria mutuma ndoni bakiwa kinyana kuthia mabisa baborisi oria baswa bamwikira ukaria utemoga urera muntu endo ayetagi wana muririte nete arita no display ndina abatenzo ndoni ugetha na unerimete boya ateruma mutuma kawira urua no ririre mutuma pesa kenda uma prison atheki amakosa yariko kenda wotura no muririre pesa kari mubungo kenda murira pesa wasoko ko wate mutuma ata ko watiri kuromba kulo tesi oswere karatasi karaka soka soko IBC bugethira butare ya mutuma owe ngote kiromba kura na birinja batumiro kura tukwethira mutuma i referendum muntu ko wesi mane atubia tumiro wewa lakini tukora kondro kora kawira ogwa no reta mutuma nguo muntu ake tuise no raira nguo imore anonto no odraneri yake nga ngitambane kawira mwangaza miarieku the vilification utterances requires a communal apology no ntono airetie the police community heshima kuwa no baurire nguo no airetie the klanje heshima no nto mutuma is a renowned reverend o kanisa enene Methodist na no airetie arome heshima no airetie koro heshima na no airetie antobembe heshima weka wira no amwete mero yethire riendo utema endeleo kureta biro kureta indo kende gembe south na kane gembe sionde utomba kwethu batu tukwirwa ni antu bamutuma bomba akurwa bara baethe kelami tukura wera no rete tembasare ni antu baku akomborere baethe lami tukurete gembe central kawirore antu baku be yamiti mberi leadership kariyo wenayo wowe batu da wena leadership kureta about unity lakini leadership yeku bire komba kwethire kireta innovation na chaos kabera wowe bwana re ankwire ya kwenu meru bato tutokwenda yembe mbere tole rena amani rena peace without you na tutokwenda ya bore iko kwenu na batwere atokwire kabera utemto ruma mtotani batwere itokerete arome beto na itokerete baba basi beto reure oitorumera baba beto mutuma twete na omorumani ata ukwenda ukuonia community kana ni ata ukuona batu ta Gen Z na ata utuonia kotwa ability ya kuruma akoroveto torwa kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Agarba country ya mireba chumirete kurita ugabo bwegidurano bya tariki 15 kiumia kibira biketheka kuthura mukarigite wa AUC arakinya Raila Odinga ni mobara bagochwa giteke yakaribaba ugete bate kwenda Raila burua chinda gitominiki barua Raila abati kurumira na inya burani ndo bugweta na mbere ndegurune ya Kenya amuna bangi kumwenda wayane ndi barua Kenya ititite boya mudhuri muri ukina udurani timoni yakariba kinyite mutina joka ngangi nikena kujukia uge bwakari kumania mantho ya gutana mbere ndene Kenya untu bwa mbere ni mantho ya Raila Odinga kuthwa giturwa giteka EU bome bao betho bakirigana untu bubu na kugwa Raila Odinga keja gwita mantho Kenya ateta bwega woni nguo Kenya baba nana nagwe tonto gento kya mbere unto mwishuro ja mega tonto gento kya mbere na kwana ndiburo be kodira na ntu bonda bakura thina we aga support gweta nara otikia tuze na tonto nara ndiburo chonde cha Afrika tete kutaka uwa bogyo ate na Kenya otishu kwa toni de Kenya ngowe oderi na ja tungangane ndiburo reke bichu baba diwani tekone kuruka otena nkone tete bote siri otena nkone tete ni ambuga bwako Raila Amolo Odinga is going nowhere na bo ibuke keno geto Raila achoke aja kendo mbo tutethia twimiru turi a Kenya no nturaira we no ruga ithatu kinjaruo gichungu na Kiswahili kajana ka kanjibuti karuga mugwanja kim France
kare aria bwega muno kiitari very well gichungu ko iko komba go succeed ndene gitege ku kiunya kiringa kura ndi mukenya ndingira kajana kau kanji huti ona kinya bangi bakumwendera wega indi baketho bakiwa gitigiki acoke nikena gutetheria mantu a Kenya jaja kuoneka jatigwita bwega gitigi na manufaa mama nene muno gitwigite chairman wa Africa Union arauma na aja Kenya ginya Kenya gaeshimiwa nerete manufaa mama ingi muno athio ni barabara miundo msingi eu na thio na nditu kurobera ginya Raila Odinga ukobeka muruga kamutethi kabona tegete kiu kenda ningi naona acha tutigo na acha muruga rutethie munene watu nawe baba noe twi muici jamega muntu itu kumenyana itite kwa giti kia EU na murungu amutethia akione na nya akiaga acoke wano arekebishe ndiguru tanga na tena nafasi ya kura in case agejo kuruka na ara ibwega nkuruki na nyaga na acoke na kunyingia tetherie babangi kuthithia ndiguru genda ndiguru yumba kwita bwega korombe nya muntu wetu Raila kinya nau ari EU murungu amutethio na giti na nyaka agagiti no tumutere toro Kenya no tu riria naja tutiumiaga muno na raia no tukomba gwiteta no bugo itwakuria amna bubu kire manto ja mutongirio mugongo William Ruto uretithĩtie nthiguru betha bakiuga uju maoni jakwa ndene Kenya izi ura mpumba gutethia Kenya riria njensi kaumira kairi tumare na tumi support 100% no Ruto is taking us nowhere totally nowhere twachungire rumure twakinya makarati gati tukaririte frying pan na tukarega gutethia njensi tutetera kietu tutaumia na u akuga atona president wa 5 years you will be the first and the last with the president wa miaka 5 na thingate footstep cia Uhuru uteno Uhuru eta aria antu bamukriticize na chiurio weri ni ate akari no arambugire mantu wa Bibilia agweka akuga weka Bibilia ambe ijo mantu jaja muthingatite otomba gweka Bibilia ambe umbo tongeria antu ondu nyande mu Kristo imbije Bibilia ni ntongairia mantu ne jama ingi muno nakonde ne Kenya ntu ibitetie muno maguta jara iterie chukari no menya iteria Kenya interview iterie Kenya wa interview ndiguru itu magonderea ko ya sorote na mbesa ko antu bangi bate na mbesa lakini na ngogo cio ndi ciira ngogo cio ndi icithoki thai lakini ainto bia itia nya Kenya bongo bakainyereka ona meru bareo tukainyereka twinde into na twenekire nya kya unge Ruto na ithiora kwendi bwa watu enekire into bigaitia mono no nte itia uteno ngogo cio ndikenderea mendelo yala tuthithiria meru je ko kyo to muria mendelo abado tuthithia mendelo tukona icio jaja tukameanwe o tukurira mpe at least Uhuru na gara tinjira ya tuthithiri to kwani chia rekebishirwe na tubathithiri tuthithiri kinyo chionjira na njira imendeleo na bakithirikiria mantu ja witina mbere ndeka kaunti Meru uge bao kinya bubu thaburi bubu na mama gutwira no gatetherie ntwithinkia kugura chuti na kugura irato I wonder na kure aruni karuni ndwari inaria skenda kawira amurira ntwithinkia ke yukero ni ata ijo ria kare aruni rwawe au kana civil servant omba kuri roro na rutari na arias wo unandika wira na chethe gitinda ria wakirika ora na no turetere deputy u na naraba itene tutiji totegereria kaunti yetu Meru teka itabo ega nontu kinya mantu yaje kwinya tutije ria kwa mama tutije tagatea ma MC yetu tutije tagatea njere ici athirire na tutikuona hotel onde kuru yetu tionkone bui Nkiama yo choma bisaba beru by IEBC yugiete muthia yo kwamukira marumba ya baraba kwenda twanya tu Jumamosi tariki 15 kuringana na mukarigite wa Dr. Nelson Makanda ni ati mantu yake ya weta ura bangi kukethira kwina IEBC njeru mwezi wa 5 mwaka yuno ntumaritwa ya baraba kayukone ndi akanenkanirwa ki rais mweri ywa ina mwaka yu. So far as at 10th February, which is yesterday, the panel had received 339 applications. The application process is ongoing, and as placed in the advert, it shall expire at 5 p.m. on Saturday, 15th February 2025. In the meantime, the panel is engaging with relevant stakeholders in preparation for the task ahead. The panel reassures the public
that in the process of discharging her duties, members are guided by the provisions of the Constitution, the IEBC Act, Cap 7C, as well as other relevant laws, and we will keep to the fidelity of the task that we have been given, and will faithfully discharge it so that we give this country an honorable commission, and a commission that will foster democracy in Kenya. This is a new panel. Our expectations are that all applications must fall within the timelines that we have given, meaning that applications start as of when we made the advertisements and will end on 15th when the applications are closing at 5 p.m. We are expected to have a commission by April, when we shall give the names of the nominees to His Excellency the President of the Republic of Kenya. So thereafter, the processes that continue are as pertains the law, because the next step is for Parliament, and then from there on, the appointees will take over office. So if we give the names by the 25th of April, it means by May, we should be having a commission in accordance with the law. We shall adhere to the law. We are also making stakeholder engagements, and to ensure that we capacitate this selection panel, to ensure that we give Kenyans persons that are above reproach and persons that will adhere to the law and will bring back the reputation of IEBC as how Kenyans expect it to be.